Kaseng kinongnya kali ha asam menta kesengi kilapin ibor kala da kebakhang lenti ya ki kali badai na kejala Meghalaya bandrung syakaleng ki jaka jongka asam hajorabat. Kani kejingpin ibor jong kinongnya kali na asam kadai hadian baki kali kamai badai na jela asam kila syak khang bat syak pensanget lut ban lit syak ki jaka jongok kai perthai beper ha kejala Meghalaya balakhang da kaseng All Khasi Meghalaya Tourist Taxi Association kabala sedang naduk ka khandri terik mentau benai. टूरिस्ट होना शिलोंगबाट आएको टुरिस्टहरू त्यो सब बन्द गराइरहेछ मतलब मेघालयको गाडी हेरेर त आसाममा जान दिएन के